zato što smo mi NPC-evi. Ako volite takvu glazbu, zato bi trebali glasovati. Nudimo jedinstvenu energiju, vatreni nastup. Prvi put imamo hip-hop na Dori, prilika je da se u budućnosti isto više repera stvori. Južina pravi hrvatski autohtoni proizvod i da ga treba izvest van. Glasajte za mene. Donosim iskrenu emociju i energiju u vaš dom. Mislim da imam pjesmu koja je eurovizična, energična, teatralna. Za mene bi trebali glasati zato što šaljem poruku ljubavi i nade. Mislim da bi mogao biti jako zanimljiv na Euroviziji i s obzirom da nema puno balada, možda upravo zato. Posebni, energični, imamo vatre i po cijeloj smo pozornici. Što vas privuče ka mobitelu da pošaljete poruku ili uputite poziv, slobodno to učinite. Biće mističan, biće puno emocija i pozivam vas sve da glasate za moju pjesmu.